može u ovakvim situacijama da dobije. Evo prilike za Moratu. Morata, 1:0 vodi Španija. 29. minut utakmice. Prva prava prilika. Španci dolaze do prednosti. Španska priložnost Morata, gre sa Morata in gol. Alvaro Morata, La Roja vodi. 29. minuta. Skozi sredino je šla tale podaja. Kaj je tu počela hrvaška obramba? Na tak način pride do zadetka. Čuvar ređe Livaković. Evo sada ide sjajne lopte prema Moratu. Evo velike prilike za Španiju. To je 1:0. Alvaro Morata. Kako je samo pobjegao u obrani reprezentacije Hrvatske. Kapiten reprezentacije Španije. 36. njegov gol za reprezentaciju u 74. nastupu. Pukla je sada tu hrvatska obrana od 29. minute. Crvena furija vodi se 1:0. Gledamo još. Pedri odlaže za Ruiza. Ruiz, jedan dribling, drugi udarac, 2:0. Fabian Ruiz. Hrvatska u knockdownu za 2 minuta. Ruiz preigrava Fabian Ruiz in 2:0. Fabian Ruiz, 32. minuta, Španija vodi že z 2:0. Asistenciji je zdaj dodal še zadetek Fabian Ruiz. In na hitro je La Roja ušla vatrenim. Ruiz se namješta. Ruiz 2:0. Kakav potez igrača Paris Saint-Germaina, poštovani gledalci. Blitzkrieg Španije u 2 minuta do 2 pogotka, crvena furija. Jamal, njegov centar šut, prilika 3:0. 3:0 Dani Carvajal. Kakav je ovo udarac za reprezentaciju Hrvatske. Prvo poluvreme, a više nego ubedljiva prednost Španaca. Predložek Jamala i gol! Dani Carvajal, 3:0 za La Rojo. Lamine Yamal pa je uknjižil asistenco. 3:0 vodi Španija, tole pa je nekaj, kar nismo pričakovali. Čemo kako će konačno izgledati nastup Hrvatske. Evo sada nove prilike, ili to novi pogodak jeste. 3:0 vodi Španija, na isteku druge minute studijske nadoknade. Carvajal se ubacio. Kako je samo zaspala hrvatska obrana, poštovani gledalci. Baš u trenucima kada sam spominjao tu odluku Dalića da sa ovako postavljenim zadnjim redom